Lason si Forum for Hills Autonomous State Movement pen phong nia phong executive meet pedobon si Sonia alamthe aputhak RD doklong pen kachingki patep det aphi pherangke amei kangni pon Yedamtang wusika chiklo niphai troxy bhomtiarni Autonomous State Demand Committee mate ASDCSI hemalong Article 244A ki papleng sirak japhanpura Forum for Hills Autonomous State Movement pen phong nia phong executive meet kangni pon Lason si Article 244A aputhak State Government Karbilong Autonomous Council pen Forum for Hills Autonomous State Movement chelang pet pen wusika chiklo ke cheng siaroi kaching ki japhan kidamtang pinanga ni pen chisiklo Bonta State Government pen Karbilong Autonomous Council tum apor ka chiton te det pen ajo chingki chingbai long le det lupusi Forum for Hills Autonomous State Movement pen pherangke thingno lamthi chipaklang pon Anparta Karbilong tum Article 244A hangbom lang pu State Government tum RD nangki pa PG phan non ki wangji wusika chiklo ni phai ke durmia ni Karbilong rong supi dipholong street corner meeting pe do ponji pusi Forum for Hills Autonomous State Movement tum pen pherangke thingno kanji pon Phongnia phong Forum for Hills Autonomous State Movement Executive meet amelong Assam Gana Parishad mate AGP Karbilong District President Daniel Tinung Chitongdunsi Article 244A puthak lapen Forum for Hills Autonomous State Movement pen saimo ki claim kidam rapet japhan king kam chijor rapet pupusi lamthi chipaklang pon La sepini amayalong nitum kachingwai pon ke Sony alamthe pensi nitum chingwai pon lo niljum June cheklo first week niljum Chief Minister of Assam la pendak Autonomous Council la pentum forum hin pen isi Autonomous alam kachingwai pon jipu nitum cheparai pon alam do bon same la bangso first week of June nitum talks dui po bangke nitum muni detlo nitum Chief Minister aru he hobat আমি আশা ৰাখিছো বা এপিল কৰিছো যে ডিফু টাউনৰ যেসকল ব্যৱসায়ী বা যেসকল এষ্টাব্লিশমেন্ট আমাৰ বন্ধুসকলেও যাতে এই সভাত উপস্থিত হয় তাৰ বাবে অনুৰোধ থাকিল যেহেতুকে যোৱা 40টা বছৰ বা 4টা দশক জুৰি অটলৱাস ষ্টেটৰ বাবে কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং তথা ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্ট সকলো ৰাইজে ইয়াৰ উঠি পৰি লাগিছে সংগ্ৰামত যুক্ত হৈছে আৰু যেহেতুকে এতিয়ালৈকে ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই এতিয়ালৈকে ৰূপায়ণ কৰা নাই তোৰে ফুৰি আৰ্টিকলটো এখানে এই ৰূপায়ণৰ স্বাৰ্থত আমি সকলো ইয়াত অংশীদাৰ হ'ব লাগিব সকলো বিজনেছ এষ্টাব্লিশমেন্ট সকলো ইয়াত থকা সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ৰাইজে যাতে ইয়াত যুক্ত হয় তেওঁলোক অংশগ্ৰহণ কৰে তাৰ বাবে আহ্বান কৰিছো News report Karbilong